tuna hianin India rama Chandipura virus hei heta kasi ang himo Chandipura virus ang hi aleng me kan hi tuna hian India rama hian chu mi jung chang chu he video hian in zirtir na kan neyanga kan soizawanga tuna bulkan chan halang tuna hianin news tam takin an report me kan ni hey lifemin.com hianin Chandipura virus outbreak in India largest in 20 years ati hey omzia chu kumsom ni chunga tuna India rama Chandipura virus outbreak kheng me khi anasa tumberti in a report ani ti chuanin anni chau hin nilawa hey Hindustan Times po in Chandipura virus outbreak in India largest in 20 years lifemin.com in aron chuang thoka aron chu ve boka anni chau hin nilawa news chi sang sang hian in an mani website thewa anon report ani antinan in shorts ti the news bites ti the Hindu le Telegraph India heng news India ram pum huap ang po a news outlet lian zualpon hemi Chandipura virus si anron reporta hei darkar ko kalta ve lek an report ani ala tharlam viauti na ani hemi chungchang he kan hanzir ho don ani he WHO thu chu ani disease outbreak news ti he tigang he chu kan ti chuan August ni somni pathum sang ni somni palia khanin a chu ani engtin nge a chu dan kan ti chuan acute encephalitis syndrome due to Chandipura virus India ti ani hatiang hianin World Health Organization WHO chuan in a lo chu ani a omzia chu Chandipura virus hianin acute encephalitis syndrome hi athlin ti na ani omzia bera chuan hemi chungcha hi WHO in a lo chu ani ti chuan June thati ra tanga August ni som panga tunthla August ni som panga chung khan June thati ra tanga August ni som panga chung khanin hemi Ministry of Health and Family Welfare Government of India ina data apho chu dan chuan acute encephalitis syndrome Chandipura virus awanga om hi case zani somli panga oma chungzinga chuanin mi somriat pahni nan thi puya a case fatality ratio te poning chu 33% ani omzia chu mi za zela akai mi za zela mi somthum pathum in an thi puiti na ngani a case fatality ratio 33% hi covid kan shiat lar tak nena te khin phei chunin asang ani covid a kha chuanin 2% vel kha ania monkeypox chu kan na soi theilo achan chu tuna henin ala thleng meka chuwang chuanin kala soi thelo ma amairo chu covid nena te khin chuanin hemi case fatality ratio mi za zela mi engzang e thi ti hi chuanin acute encephalitis syndrome Chandipura virus om awanga om hi asang ati lo theilo ani le Chandipura virus chungchang I soiron motia nga tinge acute encephalitis syndrome isoile dai minti chuan does Chandipura virus cause acute encephalitis syndrome Chandipura virus hianin acute encephalitis syndrome hi athlenem ethlene he Chandipura virus hi acute encephalitis syndrome thlen tu anga ngai ani acute encephalitis syndrome hi aron lan chu dan chu thok le khata khwaron sik thuta khosik satle ni lawa khosik sang ania ti chuanin khosik sang awangin mi in ni khwar shelawa altered mental status mo ti chuan chu min hunga chuanin kai hemi seizure le convulsions kan ti ang chi kha aron om theya chu min hunga chuanin ni khoshelo na te poron om theya ni khoshelo te ma van duai de ulek a phei chuanin thi na te po athlen theya ni no panga abikin anina sale zol hemi Chandipura virus ina acute encephalitis syndrome athena hi chumi chungchang chu ani ti chuanin acute encephalitis syndrome thlen tu Chandipura virus hi alom viawem India ram chu dar mekani chon ramdanga adarem mishing le mishing in kara akai theyem engting en kol tur nge ti kha kan soi leang soi to khanin acute encephalitis syndrome AES hemi chungchang hi Ministry of Health and Family Welfare in a report dan kha chuanin June thati ra tanga August ni som panga inkara khanin case zani somli panga mi somriat pani nan thi puyani atam viau mai hi India ram pumpuya district somli pathuma tona hianin hemi acute encephalitis syndrome Chandipura virus awanga darhi report ani ti chuanin hemi district somli pathum te hi hemi video ka siam lai hianin eng district nge nia north east lampanga hnayem ti ero khachu ka zong mu chuak theilawa ta ta khachuanin in mi hria thiam na ngai ani ti chuan hi India ram pumpui me panita India rama hianin adar na big dewa omani nakina kan soi zelanga heta hi chuanin in huang hianin Rajasthan hianin adar nasa ani hemi
Chandipura virus mo Rajasthan ti lawa chonin abulchi state Gujarat a hianin adar leya he ka rin bia zeli in muem achiang pek fokin in riem ti chonin hemi Rajasthan le Gujarat a hianin adar nasa ti chonin India ram pui anga hianin khoyange adar nasat in ti chuan hemi central hemi central he lampang western Pakistan nai lampang le southern India he lampang a hianin hemi Chandipura virus hi adar nasabik ni in mithiam te chuan in an report ani he ta hianin Mizoram kan noma he north east pum mo te chuan in adar na big deuh chu tuna hianin central India southern India le western India hemi Rajasthan le Gujarat pe hi chu WHO po khanin an website a hanin an mention nge ya an mani state a hianin malak nasat angai bik ang khanin an report ani WHO chuan mo ti chuan kumsang ni pathum hela hin hmem kumsang ni pathum ka hi kumsang ni pathuma khanin Andhra Pradesh a hianin alo darfak meya he ta hian a sau lampang ka ti to khamo Andhra Pradesh a hian alo darfak meya khami tumphei kha chuanin case zathum som ni pakwa mi za som riat pathum loi an thi ani hemi loi ka ti na chan chu case za zela mi som nga panga thi ang vel ani atam khop me case mishing in lokai ta se akai za zela mi som nga panga thi chu thi puyan tamani amai ro chu kan ngai tole ta kumsang ni som pathum ani kumsang ni pathum kumsom ni kalta vela kha chuanin tun ang hian India rama po hianin in enkol na te po ala tha kherlo mai theya chuwang chuanin akai zinga po hianin thi te po an tampha ani mai theyem ti te po ril ru chona oma ama ro chu khalama ha chuanin thuchiang fek fok khar hriat tur alo om chong lawa mase atam ka ti ve khop me hemi a case fatality ratio himo ti chuanin Chandipura virus hi hemi rhabdoviridae family no hianin no mani nge rhabdoviridae family nge tangkai na inti mai thei rhabdoviridae family no hianin virus tikhat omveya tumi virus awang chuanin mizotena na ti bai om taka kan ngai rabies thlentu virus po kha lom ve kiwa kha wa khanin hemi rhabdoviridae family hi kan ron tar lang ve hrim shima interesting khatia ti chuanin hi kan van nei na ani ta chi ani lo hlau thong su lau thong ma chi nom ti ka ria he video hi in soi thai na video ni lawa in zirtir na video ani Chandipura virus hi van nei thak takin sporadic case kan ti angani enge sporadic kan ti chuanin hun bi mumal nei lo ron om ve top case dang nen po in zom lem lo a chan po hriat che lo ama ro chu covid le monkeypox virus anga hete handar chi kha ni lem lawa isolated incidents anga thleng ve mai nitin a point mo to kha heta Rajasthan ate Gujarat ate heta Andhra Pradesh hin adar vak lo ani a thlen kha chuanin mun pakhata hana lo thleng ve top mai ani chu kan van dei na ani hemi Chandipura virus chung chang he kepo a case fatality ratio ka mu hianin hi chu aval om mel ve katia amaro chu a case omzat ke ena a case chu atam lem lo na a tha thowa tam lem lo thi puian tama hi chu a thalowa maro chu a case chu tam lem lo kha ke ma ni van nei na kha alo ni vele ta ni soi to ang khanin heta central in hmang hen mo central western Pakistan hai lampang le south lampang ai henin adar du bika adar du hun lai chu tun lai fur lai monsoon season hianin hemi Chandipura virus hi an pudar nasani ale tunge pudar kami kha tunge pudar kan ti chuanin amma sabera chuanin hi enge ini ani inrin inril ruin second thum ko peng jeu 3 2 1 thosi ani lo he thil hi sand flies kan tiang chi hani SAND sand flies kan tiang chi khania mizo tongin am hinga shelo a hriai nom chuanin ron comment ro sand flies ani hi apudar tu lang sarber niin mi thiam te chuanin an soi ani he sand flies simo thosi anga sin han en teu amaro chu thosi ni mi lo nia thosi ka zan te pon alo I chung te pon ni me thei shelo mo ale adot le chuanin dengue pudar tu dengue thlen tu thosi Aedes aegypti kan tiang chi khanin he Chandipura virus hi apudar ve thei ani ti chuan adot le chuanin ticks kan tia hei chu hrik tina ni deuh mayang chu tero ticks chu aya chiang zo ka soifia theinom chuanin comment section a hanin ron soifia ula hetia ka in ron soifia hianin ka soifia thiam lo in ron soifia le hianin
viewers tam tak te khanin an lo tangkai pui thina ni ti kha kan ron soi ngal bokani khami te kha apudar tu lang sar zual ten nia ama sabera chonin sand flies thosi dengi pudar thin thosi aedes aegypti kan ti tele ticks kan ti shik kan ti te ni meng chu ale ti chuanin mishing in kara adar thayem he hi apoimo achan chu covid 19 te monkeypox virus te po engwai nge country a tri bio ngan ti chuanin mishing in kara adar thai tle tani no adar dan te po kha a in ang phian mai le hala covid le monkeypox virus te po kha amai ro chu tu thleng hianin india rama hianin monkeypox a variant hi om kan ti kha clade 1 le clade 2 clade 1 kha hlom zok kha india rama phei chon an lam mulo shrim shrimani ti chuanin hemi chandipura virus si mishing in kara hianin pudar thai aniem kan ti chuanin hepe kan van nei le a in kai chon thei lo mishing in kara a in pudar thei lo ti chu in kai chon thei lo hei hi kan van nei le tha ni ti chuan chandipura virus hianin thina akai to te atanga chutin thina a thlen nem em ani tuna kumsang ni som ni palia hetianga outbreak aron thlen me ka hi avoid khatna ni lawa ama point india rama hianin voi tam takalo thleng to ani amai ro chu kumin bi ka chandipura virus outbreak thlenga hi kumsom ni chunga anasa tumber ni angin mi thiam te chonin an report a ti chuanin case zazela mi somnga paruk atanga mi som sari panga vel hianin thi pui angin mi thiam te chonin an report ani he an report dan ania kanga idan ka soiponi mi lo nia ti chuanin he chandipura virus ina athlen acute encephalitis syndrome hianin no pang kumsom panga hnuailam panga hianin a effect hi alang na sa zual bi ka kumsom panga hnuailama a effective big tu ti donia addict chi alo ani khami kha chu amaro chu kumsom panga hnuailam panga a thodan hi ana big em ti chuanin khosik sang kha ron om thuta chiale thashiat na ha aron mumal lowa ti chuanin kaite hei seizure convulsion chumi zowa ni khoshiat lo chumi zo chonin thina katiang kha a om ve the ama se soi tong khanin mizoram lampang chonin ron lengwak lo khu lampang central western le south mo rajasthan gujarat khu lampang ti ate khanin anina sata ani ti chuan in children it can lead to high mortality within 48 to 72 hours of symptoms onset typically presenting with AES. It can lead to high mortality within 48 to 72 hours of symptom onset. Symptoms kosik sang aron lan chua nu atanga ni atanga ni thum chung khan no panga thina athlen du mani tingin aron report ani hetilai chomo chuanin khami kha anita ti chuanin adam doi lampang te a inven dan lampang te ti kha chu thosi in se ti lo te khatiang sand flies in se ti lo te ticks in se ti lo te kha ani ri maya a inven dan lama kha chuan zana mudna thosi len zan tur zar tur ti na ni chu chuanin chuna po thosi in se ti lo tur thosi in se ti lo hi chu thashim ti chuanin vaccine omem tuna hianin vaccine hi a hran pain chandipura virus tan hianin a om lova ani chuanin chandipura virus tan hianin antiviral drug khatiang virus thathei dam doi omem kan ti chuanin ala omri mai lo boka ti chuanin engtin ngen en kolber kan ti chuanin a symptoms ron lang chua ka ho khan tina ning khosikate I kai khatiang chi mo dehydration te pote lang chu khosika wangin khosik sanga wangin mi than na sata khawang hanin alo dehydrate ve themo khang ho kha a symptoms ron lang chua ka ho kha an in kol de bera chuan arang thayang bera dam doi na lupui kha an le mai kha ani chandipura virus tu na india rama outbreak om me ka hi soito ang khanin mizo te tan chonin han hlau thona tur la om ri lo ni na langa hein huang hianin tuna adar na bi khau hi rajasthan gujarat central western le southern india lampang amo khatiang kha ani le mi puite nenge in ngai dan ron comment ula hetiang ang lampang video hi alok thak in tiem engal lampang e siam turin mindu tiang chi khawa ka thiam ber ka in tilawa ama ero chu hetiang ang scientific topic mizo mi puite minol puite hne na han soifia ture ro hi chuanin khami a soifia na skill ang kha chu nei thatok ve ang hian ka in she ve ni ke ma te hi mo in chual wang pon ni le ka konfi ve riau ti na ni chu
จับเปว่านี่มีแล้วเนี่ยริรุกอยดูแต่ใครตัวว่าอัฟจับเปว่าแต่ใครเราเตียงไงนี่มีแล้วเนี่ยขัดที่ซ่องขัดตุนจุบะการนอนเรียกไทยแต่จูนี่อะไรวิดีโออะไรกันนี่หมดเลยเท่าตอนนี้